Hmm. Halo Ali, kamu sudah ngaji belum? Ngaji lagi yuk. Bapak, Ali sudah hafal surat apa Bapak? Surat Al-Ikhlas. Ali sudah bisa kayaknya. Oh, oke deh. Kita hafalan surat Al-Ikhlas ya. Ali, siap? Dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ali pinter Bapak. Cium. Muah, 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 muah.